Karibeng long Women Justice Forum hin pen kisung ke phuara da tamalong an kahomrida. NGO song ban lang ke thiban kisung ke photo phan sanghan ke rondam. Bang phokang bo samar puthot kachelong thu. Jakhong ni phai hinier ni government pen eviction asai ke deng ponalong kana hok duna hemdon thongke bra trok ni do karbi arara tum kisung ke boyalong an karbi anglong Women Justice Forum hin pen homri dam se alang le tum kisung aputhak chingki che than pon lapen alang le tum hin pen ki choki jona hormu pon pisi ke rapta me bajer tekam laposon karbi arong along veksi eviction asai ke deng apod ning duglo jase met pet osamar bikaya tum thangchini donde arta mate aning arong a je ki jui chira por lapen lo charli apora hochi lahayo samara tuma mekri alang ki bunang mate struggle ke nang ke ning duk pik hangjang lo pusin ning jepon abang so eviction along hormu hortar hemri dihin penjeng lokasona son kana hok duna mokha an ke compensation pipon nang jila pen kisung ke poder arada tuma phan along kaprega dimalong thik pipon wek nang jipusi Karibeng long Women Justice Forum hin pen Karibeng long Autonomous Council aphan kachuning ripon patu dipuben thorom singrong phalapen Edwinson Hansi report Malong News ladak sari kilu baliram terang arong long eviction puthak bang kini tum news long thek long lo lapen atum mi lom kini tum apor silong ledat pen ajoksin tum visit tek te lo stame ni tum to dapat pen bang si alang tum pen kado be alam ta chini pon lo pen alang tum kisung kiduk stame social media pen cheng lo kado be stame ni tum thek pon long lo ase ning duk lo bihek koi ke klim somara tum musumar tum ma phanse kang jin sodo athe lahai somar tum bihek pen non lahai struggle ka korinang ke lake itum ningduk meme athege lahai somar ke non ke education ka porhia hin ke joi ke lang ke cho laso phansi aning matha chot ar talang voi phit setame lahai somar chichi chachat a hor por pensi lahai ka chisong nang mate life aphan mithang future fan struggle nang labang ke itum ningduk piklo lapen Karibeng long arat tala bangai matha nang ji je itum Karibeng long ke adang thepik angkang thepik voi phit stame emithang ke dodi adim amat aklong amat ave kopi posi la sobang ilitum Karibeng long kachari etum bang non pukali aprang pen etum sami piposi matha pon thek thedar lo non Karibeng long arat etum akisung ke phonang mithang a hemarit dovek mithang long le phelang dovek sami kachi do long le phuthak ko ani kisung che chak nang hala bang ke tum che therang nang ji la pen che jin sota che jin so memi an pin an lo lasi nilitum sami nitum soarlo mate Karibeng long Women Justice Forum hin pen stame alang itum phan alang itum hoi pen itum non chari bom Karibeng long Autonomous Council phan itum kipukang tung la pen ipil kang tung bang ke la hello ladak alang itum kopini kamatha la pen komania phan adim kipithik pitang do posini itum matha la pen ajulong lo same la bangso kapithik tang aron ateng ko ansa hok lapen ahok pet pen kopi pot komantua ningkan selang itum la so CGM court phan along le sik panong posini itum ajulong nasila so court aphan komantua ningkan lapen koso hosi labang so long le kapanong pen kipi lapen public atum aphan la so aphan ko ansila tum alang tum mane kachini je la so public man la so rong asor tum la dak dolong ji dolong le po alam la tum ko ansi chini lapen la tum aphan information pida prama pidar kloilo hala so alam chini tum bang ke non bang chini ji athe muni rahem ke chikim tanglo polote men ke fridak mane thor phodam ji ke thek the lasi non bang ke dakedo la non la ki pritang an kado be don thomkera kamyonte don thomkera pho arat do posini tum pandak non alang tum bentamina phachini ponlo sila don thomkera pho arat aphana bangke pasung se pin pen joy ke pen ke kon akhi la pen alang tum mithang ka chu e ka chu som pen chenglok a hemarit kana hok pen chenglok alang le tum phan mathasi adim no hok pen stame dagamat ini ke dolong nangi pansini tum han ke ini tum hi ban ke ipil kurilo stame dadak adim bangke bang aphanyo si prek dat puta adim ka prek ke pek pon pen kana hokason an lapen alang tum kawia son an ko pieson an mala so compensation man alang tum han pi pen elong adim kapat do veji aphan alang tum han sung se pin pen lapen athang nat alama be pin pen alang tum han rapon nang poposini tum Karibeng long Autonomous Council phan ke chuning ripon lo ni tum hin pen
nitum ini ke nitum ke kerapon ke do asap sober alang tum han kichu hormoni tum nang thon same ning asafu ber same ni tum bangkalang tum ning ching duk mate kachi jinso do pena joksila hai hormoni tum nang thon lo lasi karbeng long arat tame alang tum kisung along ni tum pon det pula pukali kadu ka tum same alang tum han kichu ki jun pen chenglok peri pen chenglok alang tum han kachera pon dia phansi kadu ka we ham phang song tum do an phan same ni tum chon ni pon lo la pen karbeng long arat individual hol tame alang tum han kera pon dia phansi ni tum hi Amreng constituency arlo arnam teplong habar along ke dam tangarani lang ke theke bang pen hem lang kang lumpen kisung ge pho arada tumalong youth empowerment foundation atum pen sang han pen ke dang lok prexam hormu ke rondam la pen non amat ke lang letum doning koira pho aphan an sipi pajel dam chot lang pusinang than pachini dun puthor non hithero e philote kado kabe kisung ge pho arada tum aphan anta rondam lapo pusinang than pachini dun thudong kamukam janta be report Malong News nili than pachini kang dung bang ke la poile je la bang so lang ithi aputhak long pen dil tum dar nam de plong arat tum lang pen akisung enana akisung thedung dolo si lang ke the along pen song bong long pen ma jog hin banta akira bang ke banta erab je men stame bang pong ke dala stame piniarni dak aram de plong langgang lum habar long pu NGO sartum an anghan mate alang bung alang hello kreng pami melang pen kebang ke kisung arat phan nang achelang thek lapen sang chikip sisias tame nang kapile thegap amasini li alang depan ninga klong churu parlo lasi am se alang itumta labang se NGO lang tuma asong long bangke am se paring thunang pen pangtang hang le pen kisung rat langkang lum along ahawar along kisung rat man kelang pun thege pan alang itum han lin menta Pini ko pia song mas landa ke bang iglo. Pini ni tum la ke isi Youth Empowerment Foundation to isi NGO la ke. Mainly from Delhi hai. Mainly. Te putak se pinang tum tak ke bang iglo. Pini la mainly ke ni tum la flood relief campaign phansi ke bang. Mainly ke. Masin nali tum pin don kan hem tu no tum asi ke rap budget kan long. Pini ni tum don in ko rapho. Pipi hormus ne tum pipi budget kan. Ni tum mainly la basic necessities like rice lo, dal, cooking oil, la pen candle, mixo oil, etc. Mane ni tum kenang sot sot bostuan mang ni tum pini la rat tum han mang nil tum pajir pon lo nil tum enjoy hin. Normal ke labang sorong long cetang pek pelang la sila pa cetang pe jivan sta menang tum apong apek la pusong sai ke deng banji dolang ma. Oh nili tum laso hala dak pendan nili tum order bangke ni tum mane per day nili tum han 25 ahem fan sini tum nanga cover up toy. Sini tum laso teng man sini tum pena pusita ba 1 week apista nil tum report pipen hala so teng ben alang tum fan nang le lo plote nil tum aro lasona keram nil tum wang thuji. Lang ke the kang lum ke labang sorong to che bithung reng thama constituency rong khang kang sta medu hala hai hawar long sta menang tum kerap dam ji fan la pusong sai ke deng pon tu ji fan tum ke mang dum. Odo nil tum lason si survey dam thuji aro nil tum penangana rong nil tum ani first ke nil tum karbiang long ke first long nil tum NGO pen ke laso asong pen bangke first dak sinang bilo lason thot nil tum belega hawar sta nil tum dam pen akera bang pidaim pus nil tum ready lo nil tum NGO pen bang Jakhonga chikloni phai isiarni bangpho kangbo somar puthot pini rai komasai khia tumben kirik tarlip ponsilang parpan timung habe ronga mekar dhonsing hia bangpho aning kemia jok osomara phan kekhang pidona jok pini apia potoma phan puthot pache ponthu long Nijang kari banglong hamren hithi bari madung het jong rong karbi arong along ingti hem lapen kram sahem au somar bangpho kangbo pije da jok rai komasai khia to phan kiri pije phan pin khatsi lang parpan timung habe arong amekar dhonsing hia hemansi osomar chilong dam osomara tum kache thana teng polote apia potom kang chek pena jok chin thong pen nang ke dodon long ring tila pen mirnali hansi petum hem che dam jui popu pen ajok se ke dodon hem au somara phanta pon et lopusi police atum pen karja ho che thandun pusi SP imdad ali pen than pachini tu lasolong chorodun meme inut lang
parpana rong along lo than bang thon sing inghia phan alang ni towar ki joi dam mahut parek osomara bang phoke dam thekdun long se arta kabe pin osomar kona chike dam jima pura karjudun pen alang lihem ansi chepon de lola so aphi thana along VDP secretary Samson ingtia phan berta pachin si jakhonga chikloni phai hinia jua por phai ner kebra chitima por pale damsi osomar ban pipen apia po phan pache pon long lo labang so long ka cherap dun lake hamren thana OC SP VDP la pen KSA rong soran ta cherap cheto dun se apia po to maning klar chen pen pache pon thu long lo la sarta kabe mate ki bihega osomara tuma phan ke ther ke hab la pen ke theng ke choka bang ke henno pose osomara phan mesen pen chelang pon rinti nangji puse SP imdad ali pen than pachini pon hamren pen rostam ingti report Malong News নহয় যেতিয়া বাচ্চাকেইটাক পাইছে তেতিয়া মাকেও কান্দিছে বাপেকেও কান্দিছে আৰু মাকেও চাগে ভবা নাছিলে মই এনেকৈ গালি পাৰিলে বা নিজে পলাই গুচি যাব অলপ ভয় খালে মানে মাকহঁতক বাপেকহঁতক মই কৈছোঁ যে তেনেকৈ ভয় খুৱাব নালাগে আৰু এইবিলাকতো আৰু মাকহঁতে এতিয়া চাগে গম পাব কিন্তু এই 6 বছৰীয়া ছোৱালী 8 বছৰীয়া ছোৱালী যে ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি কেনেকৈ গৈছে কালি ৰাতি জংঘলত আছে মানে সিহঁতি ভয়ৰ কোবত মানে একদম মানে ইমান এটা প্ৰমাদ আছিলে গতিকে সেইটো এটা মানে দুখ লগা কথা মাক আৰু বাপেক সাধাৰণ মানুহ খেতি কৰি খোৱা মানুহ গতিকে তেওঁলোককো কৈছোঁ আৰু মই যিকেইজন তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ অকণমান জনা বুজা মানুহ আছে তেওঁলোককো কৈছোঁ যে এই কথাবিলাক যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বেছি ভাবি ধমকি নিদিয়ে এটা যাতে ফ্ৰী এটমছফেয়াৰ এটা দিয়ে ঘৰত 5জন সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিলে তাৰে 3জনী ছোৱালী 2জন ল'ৰা আছিলে ডাঙৰজনী বয়স 12 বছৰ বাকী 8, 6, 10 এনেকুৱা বছৰ এই এঘৰত আছিলে আৰু বাকীকে মানে এজনৰ 2টা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে আৰু বাকীকেইটা আপোনাৰ নিজৰ ৰিলেটিভ হয় গৰম বন্ধৰ কাৰণে একেটা ঘৰতে আছিলে কিবা এটা সৰু কথা লৈ মাকে গালি পাৰিলে আৰু ক'লে যে দেউতা আহিলে আৰু গালি পাৰিব এইটো সিহঁতি ভয়তে কালি ৰাতি 5:30 পৰা সিহঁতি ঘৰৰ পৰা পলাই গুচি গ'ল বাপেকে আহি মাৰিব যোৱাকালি ঘটনা এই তাৰপিছতে গোটেই ৰাতি নাই সিহঁতি জংঘলতে থাকিলে ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি এইখন লাংপাৰপান কিমুং হাৱাই বস্তি বুলি কয় একদম ভিতৰুৱা মানে একদম মানে মেইন ৰাস্তাৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ মানে একদম টাউনলৈ যাব লাগে সৰু বাচ্চা 5-6 কিলোমিটাৰ মানে খোজকাঢ়ি ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি গৈছে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰমান তাৰপিছত আৰু 4 কিলোমিটাৰমান তললৈ নামি গৈ থাকোঁতে এজন বয়সীয়াল মানুহে পালে কাৰ্বি মানুহ তেখেতে বাচ্চাকেইটাক পায় খোজ কৰিলে তেওঁলোকৰ ভাষাতে পাই পেলাই ওচৰতে এজন আপোনাৰ হেডমাষ্টাৰ এজন আছে চাম ইংহি লিখে নামটো ক'ব পৰা নাই তেওঁ অলপ জনা শুনা মানুহ তেখেতক যেতিয়া ক'লে আৰু মই VDP গ্ৰুপত বস্তুখিনি দি দিছিলোঁ আৰু যেতিয়া VDP মানুহে গম পালে আৰু আমিও খবৰা খবৰি কৰিলোঁ গৈ পেলাই গম পালোঁ আৰু যাওঁতে আমি বাচ্চাকেইটাৰ মাক দুগৰাকীক লৈ গৈছিলোঁ তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰিলে আৰু সুন্দৰকৈ লৈ আহিছোঁ এই বাচ্চাকেইটা ঠিকে আছে মাকহঁতক বাপেকহঁতক কৈছোঁ আৰু তেনেকৈ গালি পাৰিব নালাগে গতিকে আমি সুন্দৰ শৰীৰে মানে বহুত দিগদাৰ হোৱা নাই কিন্তু ভাগৰি আছে এই বাচ্চাকেইটা খোজকাঢ়ি গৈছেতো ভাগৰে জোগৰে আছে গতিকে এই যে পালোঁ যে KLTA pen HSLC asablang along kiun dunoto phan karchupon jakhong ni phai hini bhomtiar ni difu binapani MS Kolong Karbi Language Teacher Association Central Committee pen patir pipon sikedam tang HSLC asablang along Karbi elective subject 100 mark pen 80 mark aphai pen abad kelong mate letter kelong dunoto phan karchupon padu labangso karchu ame along kachari pon lake KLTA amai pusar dhansing bela pen labangso ame along CEC kedo an la pen KLTA regional pri difu bokajan habar ke hala pen hamren pen me phuchun bang Chinglok Kidoan Executive Abang Patum Chetongdun Karchupon Lake Thare Longwell Rong P 91% Kolonga High School Pen Samirita Ing TP 85% Tengralangso High School Pen Thare Bor Im Ing T 83% Bokola English Medium High School Pen Thare Winter Tokbi 83% Umchera English High School Pen Thare Chandra Singh Khangcho 83% Chirikindeng Assamese High School Pen Thare Harlongbi Kamsa 82% Bokola English Medium High School Pen Thare Sunil Hanse 82% Bokola English Medium High School Pen Thare Ax Ing T 82% Hemphu Lokhiman English High School Pen Thare Sarkiri Hanse 82% Hemphu Lokhiman English High School Pen Thare Anthony Teron 82% Jirsong English High School Pen Sami Pratima Terang P 82% Hemphu Lokhiman English High School Pen Sami Serlin Rong PP 82% Hemphu Lokhiman English High School Pen Lasi lalang letum ki undunau samara phan lapen hadak karbi lo than bang aphan karchuro pajir pon lapen thu man peng pen archu pon sike bang jiarni akaya phan arna malong hirjume hangpidun News Desk Report Malong News
APHLC Poloni are open Perangkia Mai Gepa. Jakongnipai Hinier Nianalo Porpai Isi Malam Poloni Hemrong Rangalong. APHLC Poloni are open Perangkia Mai Papon. Bangso Perangkia Mai along Pachini Ponatenke Jakongnipai Isirni. APHLC Lamjai Serpangtong Tika Tharapan Polis Tom Kangnang Ponke Nilitum Ningduk Piglo. Athialang Litangna ke Chokchi Awe. Lapente Alang Pan Model Code of Conduct Aporahut. Police atumpen Arona Lampen Masap Kechitor Kuchoda Joke Pamripen Kokpon Hetke Nebing Nang Pon Pedet Nang Jiapolo. Lasi non Prabjin Perangtong Tika Harapan lo serak nang poputa bangso perangke amai long poloni aro APHL se amai pu dhuniram timung pen lamthei pachini pon lapen te hala pu difu rong sopia dung het ke do rong pang therpol kilum mitara long hala bangso rong ningkan kep so se hemrit chubuche tangatum don thongke bra phos se dolo bons tame piniar nian ta dang le tuma phan karbyang nang autonomous council pen hemrit kipriya sai ke deng pon lake niretum penang ning duglo athe kwana ni pen lone karbe anglong habar long bang ke cheke bi aso tum hemrit nang chuki chukim nang ke do hala haya tuma phan kopi apochi hala tuma phan ke plung thek the det lo la pen kopi apochi ilikaribi arara tuma phan plung thek chot lo la sonjong se ilikaribi arara karbi anglong along le che do long le te kona chike damji adim ke dolang go se karbi anglong autonomous council kachari tuma phan sodak pen arjipon pholoni ben probin taro report Malong News yang tip panang alam tibang kila hello patumi melitume PSLC angtong ti katha spokesperson apan Aron Repen Atimatham Bibepen Alangli Pan Kangnang Pon Laso Puthaksi Nilitum Puluni constituency pen tame Sodak Lason Aron Repen Munir Pan Kinep Kangnang Pon Lapuson Bangke Chokti Pusipini Abangso press meet abangke Nilitum Puluni constituency pen Angkoglo Napen Alangli Pan Kangnang abangke Pene Rusia son Kok Pontan Lapuson si mane jontu januara son alang lefan pinchong ponde pulang te munit manuvikota puhala so bangke bipon pin ben alang lefan bangke isi khei ke ja pinpo pumatha pon pin ben si labang so kelang rop pena joini si alang lefan kangnang pon lo lapen ilitum karbia khei banta isi kapin rem pon lo alang litum lapuson tuliram ronghang ake hai ke japon labang so Autonomous Council Siam klaim ke dama bangke chok che de do so puthak bangke lapen ke hala BJP atum bitung reng thama long tuliram homostia long ke model code of conduct labang so aron ar kanjera bangke hala bang so case kipia bangke alang litum arrest re hala bang so BJP gunda tum phan bangke ta piniani Aron pen kace song tu ma phan bangke labang so kelang ni lapen kelang rem lapen kheye phan kapin rem bangke alang diklem thek bolo dante labang so leadership bangke labang so CM bangke ke mesena phan leklem kali puson se militum puloni constituency pen bangke alang li phan jong pon lokin rem pon puson arona bangke alang li chelar nangji lapen ke mesen kheye phan longria phan ke japong abangku apin po phan bangke non jasemet labang sok kes pen sitame ada ya pin pen labang sok kes pin pen lo serak nangji pusi nilitum puloni constituency pen sodak pen siam apan tuning di pon nilhin pen suri kadom pajelo ini tarik hini jakong tarik hini arni la dipu sari kilo along election puthak sinili CEM alang li tuliram rong hang aphan nili amen teram pensi nilining honduklo lapen nilining punglo nilining oilo ilitum akarbi dak siksidul arona teng pen ilituma det lo laki ili tuma det lo pulang te alang li la sari kilo long te padoprong mate alang li tum non ka buce ko ane ningkan trok siner kep an kan ana alang li tum buce det penapi alang li tum phan ladak karbiang long pen kang kursi Bangladesh malah alang li tum han ke toji ni hala se arlum tum polote CM tuliram ronghang alang li kar galima alang li jong si karbi akai jing hon duk pulo tangte alang li
non prabjin pen alang li tuma phan longle along ka prek alang li ripisi isi kolonia hi ai sap alang li ripisi hem kim pinanggi pusi ni li jongdam ji lapen prabjin pen alang li tum phan la ki hem ki pri anama bang alang li tum phan vek nangki pusi ni li jongdam lo lapen nili alang li phan ar jung jung long ri kapuche ahem pu bolo dang the alang li khai alang li rat alang li amulu alang li bopar pen tenglop alang li botar sumhan anta alang li kelang ya rat pan kelang ya bang lo pulong ta ami thanga khai awe a khai upilo kedo ili tum la bharat sadhina ke ba bharat angkang ar lo long bharat along ri angkang along kupia khai lo ami thanga khai ka we khai ge kar bija isi reng dok reng nia khai kang tim ulong te alang li ame thanga khai phan kaching hon jin so dovek nanggi khai kawe amuluk ulodang te lake nili jongdam ji jate akeng hong plia khai si akhai kawe la tungke ajat abu ulong te pini lo tuliram ro ha alang li pipot lo ame thanga khai phan ching hon te nili lasi alang li phanar juang tung non prabjin pen alang li labang so pini election nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta